ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯗꯥꯏꯃꯟ ꯇꯤꯚꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯁꯤ ꯐꯜ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ एडिटोरियल कलमदगी पीएम नरेंद्र मोदीना वा nganglakpa लानिंगहनबा याबा थबक अमता तौदनबा वारेप लौसी। मपुंग फाबा मिजोगी स्टेट अमा ओहेन्नबगीदमक मिजोरामदा खुंदारंबा ब्रू अमा अमसुंग शाकमा ट्राइब की मियोय 3,300 लोम मिजो सिंगना मखोयगी लेबाक्तगी तांथोरकी। मखोयगी मयुम मई थाकिबा थाबीकी अमसुंग फुरुपसिंग असि मनुपी अंगांगसिंगी इकाई खुमनबा मांगहनबीखिबा अमसुंग मफी मरोल लौथोकलगा खोंगोइनखिबगी थौदोक वाथोकसिंग लैखे। हौजी रशियागा यूक्रेनगा सोकनरिबा लानफम असिदा यूक्रेनगे स्नाइपर कापदा ख्वाइदगी हईसिंगबी नुपी लानमी अमा रशियन आर्मी सिंगना फारगा मफी मरोल अमता यावहंदना चिंगलगा पुबगी वीडियो फुटेजसिंग मालेम पुंबगी मियामदा उहनखे। मसीदा सुनतना वियतनाम की वार यूनाइटेड स्टेट्स की लानमी सिंगना केमिकल वॉरफेयरदा सिजनखी अमसुंग मखोइना नोंग थक्तगी केमिकल वॉरफेयर की मचाक यावबा बोम सिंग थादरकपदा नुपी मचा कया बोम की मैचाक अदुना मसादा फी थोंगदना लंबीदा चेनखिबगी फोटो हौजिकसु अइखोइ पुमनमकना सोशल मीडियादा मयेक सेंगना उबा फंगले। मणिपुरगा युमथंगनबदा लैबा म्यांमारदा जुंटागी लानमीसिंगना मखोइगी मायोक्ता लैबा नुपी अंगांगसिंगी इकाई खुमनबा ngakte namduna famlanli indiadasु adunga mangai अइखोइना चौखटपा स्टेटसिंगी मनुंग चल्ली हाइरिबा राजस्थानदा कास्ट सिस्टमना मरम ओइरदुना थाक हंथबी नुपीना गुवाहाटीदगी इसिंग सोकलम्मी हाइबगीदमक मफी मरोल पुमनमक लौथोकलगा कोइचिंग चिंगदुना पुबगी थौदोक वाथोक मयाम अमा थोखरे। हंदकना अमुक मणिपुर की चिंखोंग चिंयादा थोकपा थौदोक अमगी वीडियो मतेक अमा वायरल चलगले कुकी फुरुप की नुपी अनि मफी मरोल अमता यावदना मसिंग यामलबा नुपासिंगना फारगा पुरगा येंगबा नुंगाइतबा नुपीसिंगी मसा सोकपा वीडियो फुटेज अदुदा मयेक सेंगना उबा फंगले। फारिबा मयाम अदुगा नखोइनसु तौरिबदुदी हाइबना चिंगबा वाफम कया मरुम फोंगदोकपसु वीडियो फुटेज अदुदा ताबा फंगे। वीडियो फुटेज मतेक अदु उरुबा मिकुप खुदिंगमक्ता थमोइ सोखनखे मियाम पुमनमकना कंडेम तौनखे। मराल लेबसिंग अदु लोगी मतुंग इना चेराक पिननबा डिमांड सु तौरकले। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मसामकना फावबा लेंगाक्ता मराल लेबसिंगी मथक्ता नखोइना थबक तौगेरा नत्रगना कोर्ट असिना तौरा हाइना फावबा हंगलखरबने। मणिपुरदा हटना सुनबा युममई थानबा अमसुंग लॉ एंड ऑर्डर कांगखोंग चाइदुना ओंथोकपा फिबम अमदा लैरकपा नुमित 63 सूख्रे। नहाल मकई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करी मरमगी वा मचेत अमता ngangribano haina miyamna wahang mayam ama hangnaduna lakle। तसेंगनमक्सु सांगलबा मतमदु वा अमता ngankhide मणिपुरदा थोकलिबा थौदोक असि नोंमता कंडेम तौबगी वाफम फोंदोखिरमदे। अइखोइ मसेल नुसी चानना लैसि हाइबा थमोइगी वाफम अमा फावबा थमलखिदे। गुजरातता ओडिशादा नत्रगना अतोपा स्टेटता थोकपो थौदोक वाथोक मयाम अमदी प्राइम मिनिस्टर पंथबा तौदना वा ngangi। था अमगी मनुंगदा मियामदा महाकी थमोइगी वा फोंदोई अदुबो मणिपुरगी मतांगददी महाकी थमोइदा लैबा वाफम अमता फोंदोखिदे। मदुना मरम ओइरगा अइखोइसिबु सेंट्रल गवर्नमेंटना मिनुंगसिगी मियेंग मखादा येंगद्रबरा हाइबगी वारौनबा मयाम अमसु लैरि। असिगुंबा तानफम अमदा मराइबक थीरबी नुपी अनि गी फी थोंगदना नुपा खरना खोंगोइनबगी वीडियो फुटेज अमा सोशल मीडियादा वायरल ओइरकपा मतमददी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थमोइ काइख्रबा मियोइ ओइरे। थौदोक अदुदा चेनरिबसिंग अमता लेमना थारोइ हाइना वासखरे। महाकना वासखिबो अवासक अदु सोइदना मणिपुर गवर्नमेंटना थबक्ता ओंथोकनी मियोइ मयाम अमा फारगनी अमसुंग मखोइगी मथक्ता अहक्पा चेराक पिबा याबा सक्सन कया अमा पालहल्लगनी याई करीशु कायदे अरानबा तौरबा खुनाइगी मायोक्ता थबक तौरबा नत्रगना लैबाकसिगी लोन यादबा मवोंगदा नुपी अंगांगसिंगी इकाई खुमनबा मांगबा याबा थौदोक चथरकबा खुदिंगमक फाबदा अमसुंग मखोइबु लो चेराक पिरकपदा कना अमतना यानिंगदबा फोंदोकलोय। अइखोइगी खुनाइ असि नुपी अंगांगबु अदुकी मतिक लुमना लौजबनी। खुनाइगी चटनलोंदगी नमुंगबा थबक तौबसिंग अदु चेराक फजबसनु फंगजसनु। अदुबो अइखोइगी ममांगदा तारिबा वाफमदी
अदुगुम्बा थौदोक वाथोकसिंग अदु मितैगी एजेंडा कैदौंगैदसु नमसिल्लगा थमलोइदबनी हौजी अखोइना खनगदब वाफमदि मणिपुरगी ngomkhai kanba amasung mitaygi maraibak lebhauba haibasini matang asida panjaningba wafamdi nupi angangda chathaba miyot minai khunai asida yade haiba utlase masini pujarakliba matam-matamgi wafam ngasigi Rashi Phal amu mayam puna taminasi Mesh Rashi miwa thazaba amadi akhang ahisaba nungaifam khangloi thabakti pangani lan kharasu fangani thiba hombagi kanaba laigani lesa pakhang singi oina matam ngayo Bris Rashi miyam ga mari fagalakpa haksang sunungai ba henba afaba maru fangjaba numitni arapagi migadi mari ifat fataba numitni lesa pakhang singi oina nungsibana chale Mithun Rashi khudakta naitom warip laurabadi naral mayeng tagani yaknabadi hanthakini akiba laitana thauna fudokpa thoina kanagani leisa pakhang singi oina ningma thongani Karkat Rashi nakchinna naral manghanba chopanang bayaba mine yangshinba lei lausing chawba amasung marup loinau nolukna chatlu yaifagani leisa pakhang singi oina pukning phathana layu Singha Rashi pukning Makalamba miyang wakal manana thaupang ba nungai ba numitni lausing su sawi adubu pangtharabadi fattaba tongningani leisa pakhang singi oina laibak phagani Kanya Rashi jangsen kradi ninghanaranu mai pakpa leire nathak thongbagadi mari fatte lan chatpada hengani nasana nai loina ba phagani leisa pakhang singi oina mari fatte Tula Rashi ningba thongba hengadaba thauna fudokpana oijaba hena fangjaba thauram yatpa yamna haiba numitni yetnaradi mangani leisa pakhang singi oina mari fari Brisik Rashi lai guru na chanbiduna thabak pangani thajadaba kanaba fangani lausing disoli wangang jackson rabadi ikai nungsi yanagani leisa pakhang singi oina laiba kharadi farani Dhanu Rashi miyam na warawi pausun inung nungaite anam tan ganu kanaba fangloi lange khanganu yaknaba laksingani lansu changani leisa pakhang singi oina nasagita khanganu Makar Rashi ingthana layu yaragadi anoba aruba thabak pangu asauba amadi muknabana chauna tathigani nolukna chatpana phagani leisa pakhang singi oina khana dana ba honau Kumbarashi ningba khwaidagi hena thunggadaba numitni nachana nai chawkhatpa amadi ikai khumnabiba numitni phingba amadi yanabadi yade leisa pakhang singi oina nungsibana jale aroibada Minarashi laibak farani lausing chawbana nachak naral chawkhathan bangamgani mitopti sukta thajaganu yanabana chading hengani leisa pakhang singi oina ningjaba thungjai masini pujarakli bangasigi Rashi Phal amadi matam-matamgi Wapham Mayam pumnamag ngasigi live streaming da laibiriba pumnamag amadi ISCOM cable network ti yangbiriba pumnamag pu nirmala thangjamna amukana khurumjari Karigumba dom yumda laiba anabasingi hidang kappa dressing tauba blood sample loba rice tube hapa catheterization hapa enema tobinaba experience lairaba nurse amati doctor thibada awaba thengnabirabadi wabiraganu Medland Home Nursing Care Service Manipurna pung kunmari chukna adom yumda laktuna hidang kappa injection piba dressing tauba feeding tube hapa catheter hapa amadi makhal kya ge anabasing experience lairaba doctor amadi nursing tuna mating pangzari akupa marol gi damag Medland gi helpline number 9205987988 ta call tawduna tanabiu National amadi State Awardee MDJia ulak pusamna makhada pijariba layong sing asi layangjari manung changba yadaba manung changbada chang naidaba manung changbada matam kuina changba Saujananthaba amangthong mayada pomba amangthong manungda pomba amangthong da makhun hulaga nai chaba pistula amangthong gi akoibada maring chatlaga hagajaba puk nungshit kaba gastric problem leiba e taba chikpa naba tonsil sinus asma khwang naba thagi khongkap chang naidaba fingau chatpa singli nauri sonthaba asina singbasing layangjari ba mafam singdi Kekru Bila North AOC opposite Kekru Part Imphal ayuki pung 10 dagina nungthilgi pung 5 fauba mayang Imphal Kochak Bazar da ayuki pung 6 dagi ayuki pung 8 fauba Yaripok Bamo Laikai Kabarstan Road Thangja numit amasung yumjakaisa khudingi ayuki pung 10 dagi nungthilgi pung 3 fauba Jumi Colony Old Bazar near Muslim Masjid
Sisipur akupa marol gidamak contact tawbiu MD Zia Ulak Pusham 8414825323 amuktang hanna 8414825323. Miyam da karigumba matang khanghanjari madudi Mission Blind School Hekrakpokpi Tengnopal District Manipur gi regular class hujari nursery dagi class 8 fawbagi naunaming chanbagi khudong chabasu pijari school asina pijari ba khudong chaba singdi admission fee tuition fee hostel fee pumnamak free oijagani akupa marol gi damak 9862316538 amukdang gana 9862316538 pauzen jari ba karung parengkom Headmaster Mission Blind School Hekrakpokpi. Admission open. New Era Higher Secondary School Thobal gi chaliba chahi 2023-24 gi Class 11 Science gi admission form thaba hojari haukiba mamang chahi kaya dagi Kosem na loba Higher Secondary Examination da leptana position kaya haibadi 4/5 rank tagi hauraga position 15 telaba chahi manga gi manung da puthoki bada natana Inspire Award amadi subject topper ni pansu puthokre school asina Thobal district ki oina JETU Thobal na pangthokiba academic mari leinana athoi ehen tanabada ahan mamana phangki bada natana Kosem na loba Higher Secondary Exam 2022 da position holder ni pan Inspire Award 91 letter mark score 1428 amadi First Division 547 putoktuna overall score da Manipur pumbagi ahan mamapang kankraba school asina handak chahi 2023 gi oinasu 12 amadi 17 rank putokre last date of admission form submission 26 June 2023 entrance stage lakliba June gi tang kun gani pan yai pharaba yumsagi sanumit 2023 ayuki pung tara hena kupa marol gi dama 7085247055 loinana 8837040537 amadi 9612915991 New Era Higher Secondary School Thobal Okram Wangmataba